Bithung Rengthama Constituency arlo kolonga Longle patta pe keron lapen chotun chodang ahormu keron pon pini phaikoni ni phai ingore hini arni Bithung Rengthama Constituency ke parlo kolonga BJP Bithung Rengthama Mondal Committee to ben chipate piponsi ruada phan Longle patta pe keron lapen chotun chodang ahormu Karbianong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rohang Arideng pen keron pon bangso mailong don sirkep ke brahini aradatum CEM ke claim ke dam ke mission ke theklong kapre ruatcharia songalong chi odunsi puthot BJP ruatcharia songalong chi paudu bangso mailong ka chitong lut Karbianong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rohang Horen Singh Be MP MLA Darsik Rohang EM Lun Singh Teron MAC Chandra Chetri Rodip Rohang President BJP West Karbianong District Ren Singh Timong Vice Chairman Ward Commissioner Serlongki Be Mongol Bay Chairman Rongkhan Names Limited, Ramson Rongpi Chairman BDC of Bithung Rengthama Constituency, Board Chairman Ditela Hasnu, Penpika Rengma, Menmeji Lamps Chairman Bidya Singh Teron, Lepen Ari Sanghotam Sitame Chitongnut, Bangsolong Prekjam Asong Penchi OC, BJP along Don Sirkep Kebrahini Ahem Tunatum Chipa Ogdununti, Mailong, MP Horen Singh Bepen Lamjaiponke, Wobengtong Puta Pajumi Damsi. kolonga longta wo bengtong ason thot do puta pajirmi kwa leben jay kathata kripliar ni seminar dodet pena phike ingsamnilo leben adiang tora vipino lasi APCLC party ke ruara phan kamang hwa bidi loksi ke klema jok ingsamnilo leben non kewangji third wave corona ta wangda plampo lasi vaccine chipi donet nangji kalite mokisungke boidokokji puta ruara phan than pajirmi kwa Leben puthot Karbianong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang mailong nam theke jai ponki Rongkhang Reserve Bithung Reserve arlo ke doa tuma phan ake jopen Longle patta ration card ron ponpo Leben rong cleared up aro atobar kolonga long open state lapen Nepali aro ansitame prabjin pen ke claim ke dam pangching ponpo puta ruara phan lamjak chipi pon dongka mukam pen dikanto terang Karbi Daily News